kodwa phuma angakwazi ukuhamba uthatha isikhathi because inyawo ziba njengesicoco ziba fresh lo ukuthi akakwazi ukunyathela yena inyama yakhe makahamba emhlabathini kumele yenze njani ibe buhlungu because uhlele emanzini isikhathi eside then kwakosha ukuthi bathenga amacansi makazojumpa babeka ingubo kanjalo madoda i-physical appearance yakhe enjani mhlambe ehamba noma esebuya ukhona umehluko awukhona lapho angeke ngazi ke ngoba ngangimncane mina makahamba so ngizange ngubona umehluko ngangijabulele nje umama noma ngangikhaliswa ukuthi indlela aphuma hamba ngayo because uma ephuma emzini wayiphumisa kwecoca ngithi manje umangale ukuthi manje why mama angakwazi ukuhamba because lento awuyazi umangele uyangithola masobuka manje usukhulile kahle kahle kwakwenzakalani nje mhlambe kwakuwukuthi vele wayenobizo noma mhlambe kwakuyini uma subheka manje because ngiyacabanga ngalesa sikhathi vele usasemncane ezinye zezinto ubongayinaki yabo kodwa masokhulile iziphi ezinye zezinto like uyidiscoverile ukuthi ile nale izinto engayibona ukuthi indlela eyihamba mhlambe kwakuyile yabo and yayilungile na ngokwakho mina ngizothi umama wayenobizo olupure okay olungahlanganiswanga